Kilomita 70 kuma taoni ya Kitui, turacemania na Peter Maundu uria ukoretwo akirera nguru kwa miaka 14 thutha wa mimera iria ahandaga kwaga kurura ni undu wa wagi wa mbura. Ihinda-ini uriu ni anjirie kurera nguru 25 iria iciaranite na gukinyira nguru 2000 thutha wa miaka 14 mugunda-ini wake uria uri mwena wa vo gicigo-ini gia Kitui ya Irathiro. Wale kope wako huko ni pancake, ni inchi pack na leopard, yote iko zaidi ya 2000 na kitu. Kuringana na Maundu, akoretwo akiendia nguru ici mabũrũri-inĩ ma nanja o cireni ni gutigira ni mathira uboco wake o muthenya. Zile ninauza tuseme sana sana Amerika, China na German. Maundu akauga mihinga ni miingi kuona nguru iria gairo iria itonekaga na ihenya ituura-ini riri. Oho ni oritie thirikari gutigirira wendia wa nguru ni warumbuiwo kuona ni moragwo ni mbeca nyingi ni undu wa broker iria ire thogori-ini uyu. Bei sio moja. Najua dola inaenda juu, inaenda chini. Sana sana saa ingine unapelekea mtu unajua ujui, manake unapata market, ni mtu anasema nataka. Saa ingine unaweza mpelekea na akose kukulipa. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Nyawira wa Kimotho.